Zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što sam danas upravo ovde na obali Dunava u Banoštru. Zajedno i obeležavamo danas Međunarodni dan Dunava, dan kada slavimo ovu moćnu i lepu reku, ali i kada se podsjećamo koliko je važno da je sačuvamo za neke generacije koje dolaze iza nas. Međunarodni dan Dunava, kao što ste i čuli, obeležava se od 2004. godine u 14 evropskih zemalja koje su potpisale konvenciju o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. Mi smo deo te zajednice i time imamo i deo odgovornosti. Ova manifestacija danas je posvećena najmlađima i verujemo da svaka promena, posebno kada je u pitanju zaštita životne sredine, počinje od znanja i svesti koje gradimo od malih nogu. Naš cilj je da vam približimo značaj očuvanja prirode, posebno vode, koja je jedan od najdragocenijih resursa koje imamo. Reka Dunav, druga po dužini u Evropi, protiče kroz čak 10 zemalja i povezuje čitave narode, kulture i ekonomije. U njenom slivu živi više od 83 miliona ljudi, a preko 20 miliona svakodnevno koristi vodu iz Dunava za piće. Činjenica da je često nazivaju žilom kucavicom Evrope najbolje govori o njenom značaju. Moramo učiniti sve što je u našoj moći da ova reka ostane živa, čista i ekološki stabilna. Dunav je i prirodni resurs i strateški pravac. On ima i ogroman privredni potencijal, brojne luke, mogućnosti za rečni transport i saradnju u čitavom regionu. Dame i gospodo, dragi prijatelji, deco, posebno bih istakla i turistički značaj Dunava, koji iz godine u godinu sve više dolazi do izražaja. Njegove obale, kao ova ovde u Banoštru, bogate su prirodnim lepotama, kulturno-istorijskim nasleđem i tradicijom. Dunavski turizam donosi nove prilike za razvoj lokalnih zajednica. Kroz ekoturizam, gastroturizam, brodske, biciklističke rute, vinske puteve i festivale kao što je ovaj današnji. Svako selo, svaki grad na obali ove reke ima šta da i ponudi domaćim i stranim gostima. Ali da bi ta lepota bila dostupna i održiva, moramo da čuvamo Dunav kao što čuvamo i naše kuće. Na kraju posebnu poruku imam za našu decu, jer vi ste danas najvažniji partneri. Vaša radoznalost, vaša pitanja i vaša spremnost da učite i delujete ulivaju mi optimizam da će Dunav, ali i cela naša priroda imati čistu budućnost. Hvala vam što ste danas ovde zajedno sa nama da slavimo Dunav i što učite kako da čuvate ono što je najvrednije, vodu, prirodu, život i lepotu koju nam ova reka nesebično pruža. I ovim rečima otvaram današnju proslavu Dana Dunava ovde u Banoštru. Hvala vam još jednom.